Evo si ti. Krećemo. Isto ću izaći. Evo da vidiš kako se treniraju. Na primjer, ja odem kod mene, vizit. I ovdje treba da odeš learn jutsu. I ako imaš vatrene ili munjevite, to kod Nikole, na stari profil. Evo ovdje ideš na strelicu i tu imaš kao dokle si tehnika stigao. I tu to i ovo learn. Ja ovamo skroz, evo ovo sad trebalo. Lajopsi. Da vidim jednu morbu protiv tebe, pa da vidimo koliko će ti skine ovo. Da vidiš kako izgleda moja svinja. Neće mnogo traje video, morat ću jedva obradim isto. Sa nekim šuntovim programima, evo. To je to, sad ćeš da ga vidiš. Evo. 25 je nivo. Ovo je stun. Igram protiv tebe. Gdje si, evo si. Isključiš zvuk zato što je mnogo jak. Sad ćeš da vidiš i učiš od profesionalca. Evo ja ću se dopunim da on napadne. Pa slabo. Bravo, bravo, dobro si. Pa ćemo pečenog radisava za večer. 12 sati. Sad ćemo ti ispečemo cijelo. Evo stun. Odraste, evo ovdje imaš akcije. Tu sam dobio ovo delo i to. Ovdje u shop da ti pokažem. Tu imaš kao tehnike da kupuješ. To znaš i sam. Vidiš tu ti nivo, taj jitsu, gen jitsu. Ovdje u shop. Tu su ti kunajevi. Ovdje ti je ovo za scroll za ojačavanje, evo ja da kupim malo. Što mi zezanje 6000 za džave da bacam. To nije mnogo, tebi jeste. Tu imaš svašta da kupuješ, evo ovo. Šta je ovo Ninja Essence? Šta hoćeš bre? Ubio sam te iz 3 udarca. I pečem si tamanak za večer. Evo tu ćemo sad malo pokažemo nešto. Evo ovo ti je Hunting House. Ideš tu i ovdje. With friends, ajde da uzmem kojeg prijatelja pa pomoć. Koliko bi mogo, ajde. Uzmem Petra Nikolića. To mi je dosta. Gdje si? Znači mi radi se za večer. To smiješno. Snimam s ovim prlevcem, vidi. I da, Hunting House. To je to, ajmo protiv ovog. Ovdje imaš koliko, 2 troši, jedna borba. Dva je s 8 nivo. Ovo možemo, ajde malo stuna da mu damo. Psi, prestanite lajati šuntovi meni.
Samo tu ričku. Aj. Ma i mene će mrziti, pa ću malo da mu skinem i izlazim iz mola. Evo na primjer ovo. Izlazimo. Šta ćeš bre? Ajde, mrzimo. Ajde, probamo da pobegnemo. Moja balaguda. Gledaj ga! Zašto mu naknemo ovo? Petnor Peki Nikolić. Pa nije laš. Ja ovo pobeđujem nekad ladno, nekad me mrzi i svašta. Da igraš multiplayer, odeš. Evo vidiš, to ne dobijem po 6 uopšte. Što baguj. Jo. Šta ćeš bre? I tako jedno neću. I ovdje da igraš PvP, ideš tu, live PvP. Čekaš malo, ovo se vratiš, tu se očitava. Evo ti jako. Ideš quick match i ovdje 2 vs 2. Ako ti 1 vs 1, onda će samo ti se očitava ovako. Ja neću. Cancel. I se čekaš da pišeš ovdje 2 vs 2. Evo ovako. 2 vs 2, go. Šta ćeš bre ponovo? Evo završavamo snimak i sad ću da ga upload. Ćao.